Kale ali ku Baba TV wachabazinga obusoga bulaire onaku lwa Sunday na kudomosdiri 17 omwezi gwa 17 mwaka 2024 kaisewala sawa ndali yakazbenzime kabakaire ka program ife eya agafa embuga tutyamala buluna ku lwasabire kwa tukukobera biki ebitambuyire musoga wano sasira yevu okutoka yekanga olwasale ngoti luno ninze Musulo Robert omwanduzi wa program eno ate mutestesi wayo ni kibuka samu kubanga ate tukuwa bine biri kumpewo akaire ngoti nikano tauna kulwale tujja kwa tulingire ebintu kamala wichi eno yaberemu ebintu ebyenda ole bitambire musoga wano eranga tujja kwa tandika n'olunaku olwababa isiza lya baba chabazinga eriyeruka omulangira weruka His Royal Highness Wellington na bwana tabingwa inesiko okuna buli mwaka yata kubanga tebadaguza olunaku lwa tabingwa de eranga omwezi guno nakuno lwabaireyo mikolo gino gyabaire baba eriyeruka mwigoroza eriyewaibuga mikolo gino baba tabingwa agitambuza amagoroza agenda olaga kola district eno yeruka obusaza gya baba chabazinga eriyeruka eranga mikolo gino gyabaire ko ebikonge kamala nga kulukuzu kuno baba yabala kulingirira bichi abitambire mu luka sofa bucyanga atya makunte beno yeruka atera nokubanga ifumindiza ku bichi bijjo kwandi bikolebwa maiseyo yebwida obolya okubona nti luka eja maiso nga agati kumasaza agakola wachabazinga bwa busoga mugolo kuno bwabere kwa bakulu kamala ngo nkobeire era ngo wachabazinga bashikirirwa akatikirwa bwa busoga Dr. Joseph Muvawala sekere abere kuna bakulu abandi kamala minister w'ensonga edobuwangwa atenga yena avaluke eno wene owekitibwa Richard Mafumo yabairewo abana yafuzi babairewo okulembeza abenono abakulu abebika mu luka abalangira abambedde bona babairewo kumukolo guno era nga gwabere munovu ino pera baba tabingwa yakubiriza abasobola okukola nga atipendigire mu tekateka da gavumenti okwana didumbira tumala obolya nitabatula mu mbeera edobwavu muno muri mu PDM nedini program edindi kamala engara DC we yadirambike owerukeyo omweto mukulu Ronald Katende atenga katukirwa busoga yabera ngate atukokogera yakubye nti musanufu nentekataka ya gavumenti okubala ngate yasubiza aberuke nokuba ekyuma ekyebikado ayate kikadi bikubanga kituka ali asaba kulembeze abaka parliament abachikira ova mu lukeno kuliko waluka south omukulu ona lwekisa waluka north omukulu inesiko lukuchove no momba ko muchala owa luka district ona west ambayo babenga tabadukula president Museveni mwidukize nti luka ena bingi byeka kubanda atenge kikado ekirimo kyekiriwo okubona nti kitola basoga mu mbeera edobo katubona biga byabere kumukulu guno gwatabingwa de mala tedde nkulaga ebindi bijja mu maiso obuwangwa de bampisa neyo yene yemuli kwolesa obuwangwa butwedereza butukobera tusonigeri twerabireri ayenge ekisinga obukulu kubagalala ebigambo byogeirwa ayi baba tabingwa eno niruukayo obuwangwa butambulira kubika ebikane ebisale mu kutukuumira obuwangwa bwaife ebika ebirungi bikolebwa maka malungi oti nagoye muviiririre aye ebika ebirungi nebituwa obwatabingwa obulungi nebituwa obwachabazinga obulungi lwe tuba n'obuwangwa nga tulina chiefdom nkani amasaza gensikirano otinirino nga birungi nebitugumiza obwachabazinga obulungi buli lwe tuba nga tuzira masaza magumu malungi nga gali kusagansagana tuba tuzira bwachabazinga bugumu so mwebale kwenda buwangwa bwaimwe nga mubita mukwenda obwatabingwa bwaluuka inenje eruka tulima bikado era weningirira namba edaba bikado abasinga bali wano waife luka wenendo okusabira bakama bange ba MP banange mwidukize owekitiibwa president ekyuma kyeyatusuubiza ekyeruka
ndibasaba nti bwe mba mwizeeyo mu parliament mwidukize muze yatusuubiza wano ekyuma tusobole okwanganga abo abayigi okutandika otuwa bbeeyi n'ebikaado embi eino basebo ne banyabo mpulira abantu ku rediyo nga boogera enaku dino nti bannayiffe bali kulwanira emwani twena tuyidde tulwanira ebikaado ife titulwana tutyo enwana yaife omukulembeze alina ekiwandiiko kyaife ekya Busoga ekigema ku bikaado nakimutuusaaku namukoba nti baba emiwendo gy'ebikaado girimalawo ki Obusoga era yansuubiza nti ajja kuweeta ab'ebyuma mu Busoga muno boona ayogere ku nabo baba batabingwa abalimi bwo balisasulwa sukaali yenka ebikaado tibivaamu sukaali yenka ebikaado bivaamu malaisensi ebikaado byavaamu bagasi ebikaado byavaamu amasanalaze baba obweyogere ku n'omukulembeze kwenda fomula ewo omulimi afune ku bikaado afune ku sukaali afune ku masanalaze afune ku bagasi afune ku malaisensi bwetukola tuti baba tafi ekitundu kyaife kidda kukyuka nga Buganda mu Westi badidumbira ifwana e Busoga tukalemera okwedumbira ebintu ebyo mbaire mbasaba twidumbire government programs zino Abasoga timutayo mwoyo mbaire nsaba President waifano w'omuluuka Mwami Katende agezeeku otwinonola programs zino ebyo nebyafiire ku mukolo ogwa Tabingwa de eruuka eyo ewaibuga ate nga yo tuviireyo mbeera wiiki eno tubaire mu n'enteekateeka eyaliwo okuva inumeere mwezi gwa lubereberye awo Wakyabazinga wa Busoga batyama n'ekitongole bakyeta Rotary Club kyanaggulu eyo kyatukira baba Kyabazinga okubala nga kibaako n'enteekateeka y'ekikola mu nsonga z'obwidandabi ate ng'era enteekateeka eno bale kagera maiso wabula olunaku era sasa yeneeno baba akatukiro wa Busoga owokubiri omumyuka owekitiibwa Hamed Osman yagumye kubakulubwa n'ab'ekitongole kino ekya Rotary Club ey'enaggulu bajemesa Bakyabazinga ery'ebulamugi bulamugi baba Kyabazinga yalingira nti mu nsonga z'ebyobulamu esaza eno likali bubi nnyo endo ediri kamala ediri bulamugi twayogera ku n'abantu balikoba nti mu bulamugi ekali bubi nnyo mu nsonga d'endwa eregezanga enziku mbayendera okujulira nti ekaliyo amuna balamugi bakoye nti enziku ebali bubi ebulamugi eyo enziku kabotongo omusudo gw'ensiri bingi ebiri eyo so mpera baba Kyabazinga yasiimye n'ekitongole kino ekya Rotary Club eyanaggulu yakuba nti bakuba olusisira by'obulamu ebulamugi ennaku n'omwezi nga 3 omwezi guno gwegubina omulala bedanda babalamugi endwaliro eddo buli muntu ajja kuba nga atafuna eddondera bino bwa bwereere ejja kuba nga ate health camp ejja kuba mu igoloza erya Namuyiwa era eri ebulamugi eyo mu disitulikiti ey'ekaliro mpera mukolo guno ogw'okuba nga tebogerezaganyemu enteekateeka ebijja okuba nga etambula babeere mu Owekitiibwa Hamed Osman Katukiro wa Busoga ogwokubiri ate nga bagemagaine n'abakulu ba disitulikiti ey'ekaliro chairman wa disitulikiti eno ey'ekaliro RC5 mukulu Elijah Kagoda meeting eno olukiiko lwabeere mu n'abakulu bano ekitongole kina Rotary Club y'enaggulu mwaba mubeera n'abakulu abali Kamala ba kansala abakiika eyo magoloza agenda olwokuba nga bateesako nteekateeka egy'okuba nga etambula mu maaso awo gye bwidda health camp eno ejja kutambula olunaku lulala nga 3 okuva ku nkyo paka olunaku olw'eigulu era okweta abantu bano bayidde abayidumbira enteekateeka eno Bakyabazinga basobola okubona nti bayidde n'abantu mu ndwaire ed'endawulo mpera ano abakulembeze b'ekaliro basiimye enteekateeka eno Bakyabazinga
abakyabezi bali kubanga tabalowooza ku buli anti yena bulamu ogiyona yona mbeesaza iriyo mu bakyabezi nga Busoga kuba nti bona balirowoozaku okuli enteekateeka yabona nti baidde n'abantu ndwaire yadde endawulo katubala ebigambo byabaire mu lukiiko luno awulali wakati ku kitundu kya disitulikiti ey'ekaliro eyo babeeremu abakulu ab'endalo kubogera ku nteekateeka ya Health Camp gy'okuba nga teebaayo mu maiso eyo gyebuyidde nakuda omwezi nga 3 omwezi guno okw'ekumi n'omulala mbeera nga kitebe eky'eigoroza ery'ennamuyi wa disitulikiti ey'ekaliro. We intend to our plan is to attend to about 1,000 patients that day. We intend to have some medical examinations and treatment for the common diseases. This might be malaria, cough, flu, diarrhea, cholera, whatever it is that may be in the environment. We also intend to offer some eye checkup and treatment. We hope to do some dental services as well. We hope to give out some walking aids, like what our brother is using here. That we hope to, I don't know how many we can get, but our target is about 100 people or even beyond. Our challenge is that whenever we have carried our aids to an environment, we end up ferrying them back to Kampala, because when we bring them, after we've distributed, we still have what? We still have balances. So based on that, we started to manage, okay, now we don't have to carry for 200 people because it seems in these locations we can't get 200 people that require this. So maybe we take 100. But if we can be advised that we need a full truck of this, we would not have a problem with that. We also hope that we are going to do some minor surgeries that may come up in the environment. The major surgeries, we are partnering with neighboring hospitals. We'll be doing referrals. We hope to have ambulances that will be available for that particular reason. We hope to do some screening of cancer, so that many of us discover that we have cancer when it is too late, when nothing can be done. Then we hope to, we did receive a request to also screen for sickle cells, so that we are still working on. Between now and 30th of this month, we'll be sure whether we are able to do that or not. We are looking for the best technology that we can have to do the sickle cell screening. Ndikwenda okulamusa Abasoga bonna abaliituwulira abaliitubona nga tusinziira ku kitebe kya district y'ekaliro. Tuyidde wano olwaleero nga tuli kukyaza president wa Rotary E-Club y'eNaggulu. President omukyala Flavia yantuukirira mu ntandikwa ya mwaka guno nga Rotary eri kwenda akola health camp mu Busoga. Bwe yankubira nantuukirira na discussinga ni mwenemu baba yasiima yakuba nti health camp eyo egy'ebulamu ogi ye tuli saawa eno mu Bwazibondo, era ndikwenda atwala mukisa guno okwebaza baba okwendeza Obusoga naddala abalamu ogi ab'Obwazibondo okuboneka nti bagamirwa mu health camp eno egy'okubaawo ennaku ed'omwezi nga 3 omwezi guno gwa November mwaka 2024. Nga president bw'ayinonoire bajja kukola check-ups okucekinga endwere Kamala n'aminiemu aye ndikubiriza abantu bonna mwide kuba bajja kuofaringa obwidandabi abantu abaswika oba era 3,000. Era mu meeting yetuvaamu saawa eno ni chairman LC5 ni Kao w'ekaliro district twikiriza gayina nti health camp edda kuba Namwiwa ku health center egaite egomba lya Namwiwa negadumire bagayitirawo n'amagombola agandi gasobola okutuukirirawo. Tulonze kaliro okusinza ku research ntontono gye tukozeeko tuboinenga endwere Kamala abantu balwaire n'okusalawo baba okusiima okuleeta health camp eno okugireeta ebulamu ogi.
yabaire ku kitebe kya disitulikiti y'e Kaliro ng'abakulu bateekateeka health camp egy'okuba ng'ateeba yogenda kudda omwezi 3 omwezi guno walinamuyo wa disitulikiti y'e Kaliro Busalewa Bakyabazinga ery'ebulamuzi mperana era wiiki eno abeere mu tuwaine kubamu abaana abasomi b'essomero lya Wanyang Girls nga bali kulemerwa mukulu w'essomero lino omukyala bamweta Debula Basekanakyo bakyere ku mulubiri Bakyabazinga olw'egenge awo montekateka kuba bakola ekiyondo abokuba nga tibakirininga olubiri olw'egenge ate nga bali kuba nti omwaka butigweze mulamba bukyanga baba Kyabazinga alandima mayine bantu baba mufumo bwebwe obutukuvu obakola na kudomwezi nga 18 mwezi kwa 10 omulala omwaka gulogwere embaga ya mwene mayali eyo butimbera gweze mwaka mulamba olmustinga baba Kyabazinga aliwala nima mayine bantu awandi mukatwide bantu daguzala omwaka guno mulamba atuteleze olubiri olw'egenge kuba nga ate balutereze okubantu bakola ekiyondo era bakoze okweya bakola okuba nga tebasaawa olubiri luno obantu balukuma nga luyondo perano baba Katikkiro yabasiimye kwati mwebale kuba amakuba nga ate muolesa kino akuba tulubiri ojja kuba nga obanga lugule nti buli muntu owaide okuba ntanjira mu lubiri luno okuba nga oboli awo abakuni baide okuba nga alambula n'okola kuba nga walamusaako baba Kyabazinga niba mayine bantu obona nti baba bakaliyo balamu bulungi mpera katubona ebyafere mu lubiri awo awona tubone enteekateeka bwedaabaire nga Wanyang Girls egy'okukola ekiyondo mu lubiri baba Kyabazinga egenge awo olunaku era olw'eigulu katubone ebyafiireyo. ekyokuwegeresa abaana obuwangwa bwaibwe abaana okuba nga baidde nti niwe mbanga tiri wa mu Busoga aye nga ndi mu Busoga nti ekitiibwa mu ebyo Abasoga bye benda ife twasomeranga abaana bonabona boyagana mu Kampala nga yasomera muyiri oba mu Kyoli oba mu Teeso ayogera Olusoga ekyo tuli kwenda mu masomero gano twagatawo for a reason twena akola ku imperialism yaife y'Abasoga nti omwana waida n'asomera mu Busoga aidda kwenda Abasoga oba oyenda oba toyenda era kinsanuisa ino mu nsomero muno okwagana mu club y'obuntu nti naali kuva kulya atandika okwega empisa d'Abasoga ni diriditya okwagana mu nti abaana bemba anthem ya Busoga olini wabanga tiimu Soga edda kubuuza tuli bankabi kitegeeza ki agitegeere ni mu Luzungu so buli twagaana nga tulina ebintu nga bino nga clubs mu masomero diyamba abaana obulamu bwaibwe dayamba abaana okubagaita dayamba abaana okwega ebibateega mu kibiina oba otya mu bantu obugezi mu kibiina tino obukufuula ky'ojja obaidde obuntu nekikufuula ky'ojja okubaidde olubiri olwo lw'Abasoga bano
ate olubiri olwo by the way beyond being a Busoga is a national symbol ate niwajja mu curriculum lulimu. So what we have to do ng'Obwakyabazinga is to keep that lubiri open ku bantu bonna Uganda in an organized way. Actually one of the things etukwenda okola n'okutaamu auditorium ng'abantu ebayidda mu lubiri balina bye batyama basoma ebyali mu Busoga babibona mu bifaananyi n'ebintu ebindi. Tukwenda okwebaza Abasoga olw'omulimu gwe baakola ku mbaga ya Kyabazinga. Olubiri olwali lukaali kuwa ayesendedemu asonda ku mbaga ya Kyabazinga nedde amaliriza olubiri olwo President yalumala twalulekaawo lwayonooneka. Tulina n'okwebaza Kyabazinga waife olw'okuba nga buti ali mu lubiri lwe twidde baba wetukola ki wetumwagaana. Tulina okwebaza Wanyange olw'okuba nti nimwe ba neighbor mulimu gwaimu olubiri olw'okuba nga luyondo akati mwene mufuna akola ki nagema awawuna. Tukwenda okwebaza abazaire olw'empiiyadde mufiisaawo nimwikiriza head teacher okola ebyo byakola. Kuba Obusoga buno buli muntu akola ku omulimu gwe titwetaaga twantena kuba bakatuukiro ba Busoga. Aye kola kyokola zaala omwana muweerere okoze omulimu gwa Kyabazinga. Omwana oyo mukuume bulungi afuuse omuntu mulungi okoze omulimu gwaki gwa Kyabazinga. Funa omukazi waabeene mubise bulungi tomukuba okoze omulimu gwaki. Kuba ife tuli bankabi olwa Busoga byaife eno Kibumba gyakola ki. And finally tulina okulwanisa endwaire obwavu naki. Kalibaba TV plano wiki eno era ebeere mu ebintu nga okobere ebyendawulo tubeere mu mbeera n'okutiikira okwabasomi b'eitendekero balyeta Busoga Polytechnic. Ettendekero lino liri waigulu ku lubiri lwa Kyabazinga waigulu awo igenge wano baba Kyabazinga bano yabawaawo eitaka iika 25 ate nga buti bakolesaako yo iika nga 10 donka. Era mpirano amatekeragana ag'omukozi ogwokubira g'ettendekero lya Busoga Polytechnic baba kati kuno yabalewo ng'omugenyi omukulu edukira inumaawo Abasoga bavaayo baba nga te baja mu kooti bakobana balaba Kyabazinga walikuba mu Kyabazinga ariko binga kuitaka ettaka lino lyene lya Kyabazinga limwene ekyalo kino ekya Busoga akati kuli yakobye Abasoga balange tusiimeko mujja mu kooti mu Kyabazinga kuba binga kuitaka yakwete mu banga n'ekyo bula kuitaka lya Kyabazinga igula yigenga ja kubanga ate bongera okuba babataku enati obenga atobolyawo musembera yo Kyabazinga mubenga muga gap lubiri awo eigenge mpera amatekeragana ag'omukozi gw'okubiga abaka bakulu Kamala abasobi basami kuba bafuna mbalo badaiwe byendawulo dukana basomesa skills adendawulo okuwesa okubada okukanika binje bibaawo tekinike eyo era nga likubanga ate etambula bukola mukati tubone ebigambo byafuire batikiragano nga batikiro awanda omuliro okubanga ate ananya Abasoga abagire mukote bagabira Kyabazinga nti yakuba binga kuitaka ate ng'ettaka libaidi nti yali Kyabazinga ni mwene kyalo ekya Busoga. Yoje betaligase ya Kyabazinga gawona ndipo okuna okuba nti ettaka lino ekifo ky'okulizimba ku obubooto tuli wayire liyambe Uganda yona n'Obusoga buno ekyo kitwende. Duzi twabaire mu kooti ngeri abantu 30 balitwala Kyabazinga mu kooti mbuluno olusozi lwaibwe Abasoga timubaako na nsoni eri omuntu yabanga kuno olusozi yabaawa lukumira lwenda atano na emeka nga bali kuzimba wano olubiri waba eri yali yazaalibwa kale nabawo bali kubanga ate otulengera tubane ebyokogera ku bingi ebitambula mu wiiki ayo obwire bubanga butontono sokiriza tubenga ate kusibula wano olunaku olwaleero program agafu embogeba olunaku lwa sabiti esawa ndala y'obwire ng'oti neeno tubawano twakubanga tukulaga biki ebitambula Busoga eno yeva okumayekanga olunaku lwabazi paka olunaku lwa sabiti ng'oti nono twenda kwatwagana na mpeera sande eri kwida nakudongozida kuba mbeera didonga bina kintu kuba nde esawa ndala y'obwire ninze wekitiibwa Musulo Robert program mbeera endala enagafa embuga baba kumata kumera mpeera Kyabazinga Busoga tukoba nti afunvuge tukoba nti Obusoga okuyisania gaba n'amaani.